Mema obi bia kwaba edeba emergency Ghana TV so me did say baby bia will be a bibia ekosi ede ama na ene story yesaka e wo fide ma se ye ma me ede na we wo sem abeda MFK na sem odi ba ni se baby odi niti ebeto oni bia ni nti yemmoa no na onya baby emfa niti ento nti busa ye nsem ne yenko tie mu nsem emra hye ne so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section ase yenko ni go hwe video I want to try saying a friend Esther Bruni. Esther Bruni. Okay, mbacha no pay na do nam. Pacho de den me nam ne say. Na me ko me just all the o Bruni tuntum pa o. Esther Bruni say di no nya ne he. Papa no e kokko nti Bruni bi na tu ni din. Nti na papa di Bruni. Anti che say Bruni ba Bruni. Oh okay, mate. Ya no ama ne so ama me. Why? Me too. Ame kwa asora obantima. Na sofo amponsantwi. Ayi madi free Methodist asonu. Na se ne say me fra petrapa. Na uma bi wo ha e fe ne yenya akon woni ne made wi ne ya petition anu monom. Wo moton wi ene tramo timi de tramo no kra ya banku em wo mu edi. Enso action inspector ayi proceed wo hormo no obaji ni sika no waja no nti ama isa petrapa da ya wi kuro eye me fie da chi no monom wi no enti na me de minim se ebe kame nti kameyefo na be kire woman no na ejine call court na ka chense onya eton na ebe ha misra na oton if you say president no o ma wan ba jeans on ba kire na awagisika action agbo akwa no awa sama okay u bodin unim ema yemfa sam ento obi so e wo bra yenni adanse bia mpacho se obi bagisika police ni gisika ma me ya wo hu so wagisika me pacho ana obi na ya na ka kire o pacho no kura timi e ma misika se me nko fa ayi de say kameyefo me na me kire no hwan na ma usika se ko fa ke police ni no o ma usika se ye den me nko fa police kura me me kire no me nko fa ayi kameyefo me na me kire ona ma misika me o ma o sen ane achenti won kai e bia na police ni wo hu se ma me Bruni wonam ho bia wo hu ne se wo hu omobo kakra enti wo pese o ma kakra dididi ana se wo de to hu a asema betwa to ni so ya wo wa dance e me pa so me yasema amfa ma sama na himfie kura na okọ ba ko anko bi o sama no ahimfie sesen me pa so se de say wo modi yensa be wuro masi bia wan hwan na de nsa rura wa se wifo no to aso na ekokosi wo maminti to awasem no so si wifo na ye den wo na dublen wo modi yensa be wuro masi ji misika 20 million nation bottom na de ninsa she bottom do yisika na masi ji wifo yenya akono na ma wifo no ebe se emekume na chesa sata edan nyame jeme nam so munya sika yiye ntino wo mo entimi enkum ko report ma sa action no speta Adams no wan ka ho hwe entikas ni de edoso timi ko sama na himfie wo inspector ntimi ka bia wo mfie me ko sama na himfie ko ba kura no wansi obi na yam yasema mfakata na ma me finance me rafi na ayi do to ni wi no e na obere po wo mo yes ana mentimi anafie obi na nkoda police station be bosome na mo se ma che me pe ba bi nkoda na nkoda asori fi Methodist asori wo bantima e danketo ho e fre no penny ayi house na nkoda ho oba ho be ka che sofo nseme na me ton wi ni tramol no e ma so ayi anti samzin sha ayi na dini tan sha se number ka ho bi ye nyina akọ kurum ho enyam na me ton enso sa sofo ji time se me na me ton ti no me so mfiri e ho no mo me so mfla so dem ho nti anopa so me kwa ma me Bruni kwa fo mo pam no me kwa fo mo pam no Susan we se fo mo pam o di sa enam se da bi asem o di edin kwasade sa ne sofani so se na won kan o mo na mane enti no me de ko bishop ho emurom
ɛna secretary si da bi asɛm wo de ɛdi nto be fresh of penny poku enti sofo no kra na yɛ ne nwanwa sofo no yesa enti ofra ka hwɛ secretary so on frɛ me man nti ekɔ no sofo no kan na so na so me kan me de no kan wo pa me hwɛ sofo na anya de na sɛ me ton wi kra no a sɛ o sakra me kwa so wo pa me ma me kɔ na me dadwom nso kra ne manage adwo bi akra amma kra sɛ me dadwom me da so na na mpɛsɛm kɔ nka sofo poku be handa ama me na ayi ampon century de o na adwen sɛ o yi me fra so no mu kra nti no eyi no me dadwom saa na me de me de say me kɔ cathedral kra me gya ho kɔ cathedral kɔ ka hwɛ me sɛ ma me mo so me so me sɛ wo tene me sɛ me hwɛ kɔ atare no wa sɛ mo so so ntom so ka gye sɛ me nkɔ pasofo ne 20 de awo na wo ye kɔ ni wa sorry ho me ye kɔ esa me kɔ so na we si wo san ye makro ni Christ nti yes this year tina wo ye kɔ ni tonyom kɔ anyom ba kɔ a ɛyɛ wo de pa ma minti anopai amiti Susana Wesley for ma minti wa anopai kɔ anyom bɛn pa na ɛyɛ wo de pa na wo bɔ hemfa don't fall ready. Awo. Ewa de kwa anyom na amara ho. Tonyom ne mame, wo de tonyom ne mame. Tonyom ne mame. Mi ya wo abrenyina. Don't fall ready. Dimbinti sewudia o ma somdwe miya wo breina miya wo maji kwa mabawo Shira mi se Ntina wo party ben soprano wo soprano enti soprano a wo nyina echi ena wo on se soprano nti wo sere wani age wo meni awre wo mi wo sa me ma me abre wa di awre ho na me ye wo meni awre ho ate bibia be ye fine nti se no wo pa kire se wi a obi ton no fi echi ye ma akoda aso dan ho nti no sofo atu efri aso dem se wo na ton wi no nti wo ko report ma sorry mpanimfo pa cho man ko report ma so na won man kasa ma so mpanimfo mi class leader nipa be 96 don ka ba ko na e de ko ho na me ton te me de no wo mo ko ba bia ye ton wi no to me ko kasa ya hu de ko si ye ne say wa friend say wo me fie na me da dwom ti me fie ho aye fingo bi no me nko a wo say fa patrapa na ate e abusua fie na say wo fie odi kuro fie apatrapa di kuro fie nti e wo mpacho na ye abusua fie nti say odi kuro mu a na ni fie obi ton wi wo fie na chi a abusua pani wo ho empanifo nyina wo ho ye chi wo a ye kan say enkonkoda fie ho biem a okoda aso dem na abusua fo wen me pa cho abusua fo bie ni ho adan wo mo nyina wu me na na mo freedom chire ba no wo mo fa ma me bi wo enkuransa enti o ma me me nana ewu mu nko a wo nana wo emum nko a emum dodo sen me no okay say enti apetra pe fe mu masefo na no wore wo hene wo hene no unsati tonre wo mu bia ni asom wo do kasa ba akon eno wo mu no sa wo no say da bi menya awade na mo mfam ho nkan bi to wo nyina atena se ko so bia wuye sa na ko enti ma wo de ayro ho wu ntam enti na che sa ate say ma me no aya wo mo fa no ayi no wo bebire ena wo mo ana afa ho awo mi bisa abusua no because abusua na bi mwawu a me ba se aka wo nko ana woni abusua pani na wo mai enkwani ne obi atini fie nti obi ati abrochire o mai sen me mom de ma anwo okay nti ho am na ti abrochire no me nua ma no mo na nti wo nua ma ti abrochire wo na ahwe wo mo nti won be hwe wa se dabo nti wasem na se mu ye me werem so mu ni ha
And I'm so men flow be and could be na wunuam na wo ma wa brochire na wunuam ankasa nso we o mu nyina afrim ene se wo na aye enna wo te ase ntinka wo senka wo dide o wunuam na ebi din de sen o mu a wo hwe wo mu na ebi din de sen ebi din de unkai di Adwo Brago na nursing wa mo doso nti Adwo Brago wo hemfa Adwo Brago wo chese wo nuam ma o mo burudu e wa brochire na wo da so dan ho se me kama sam nchire wo mo me fla so wo unim se obi a bo ne bra unim awo me ha wo mo aso dan ho mambroni senka sabio asafo mai obi a kasa me ho a kire me beda so dan ho na sofo ama ne kwan na wada so dan ho me ho a kire me beda ho awo nka omo ho kire wo methodist asafo mu no enya asam keto awo nti aso dan ho de untimi ntena ho ma ne nyeye pa so e no kure ai wo me ya han asofo no omo ho kire wo a ya han da ma atenam na so me manya madwen se me peda na atenam me ya madwen se nka asofo no be ma me kwa ma koma sori se me da John be 2 years and sana onokwa ye na firi ho akọ jaachi aya wan ka ho hwe ya okochi osan akochi me tum hwan na che utum aya mponsanchi no sofo no o che utum sesen se me be ha no me nti awe bia na unya ba bi nnenti no de pressure bi esi ne so e so sesi a mo dem pa me feel so ya me den so na de menti ase no omo aton wi wo odan na chi a enam so ama sese wuntimi ntena fie no wo mo ankasa nso mo tu afiri ba bi o mo ton wi nana da bi so mo fie eno mo sisi bi ateta ho ana so ba bi a wo te awatu nso wo fie nti ade na wo ntena fie no a doctor say ma mentena ho doctor na I came here for so ma mentena ho o mo ye fingerprint no wisi no wo mo aye nom ne de da achi bi na me de be emergency fi sem 85 years asem so start e be me fancy after me fancy be 80 wow enti wi no omo hye e wo ba bi omo fie no wona e na wisie ne ba wo fie ho me da achi no be hye no enti ya na wisie ne wura fie na minyim so omo amma ho a kam ye for na amma ha me na ote sentence so na unima de kro thank you and say ye ja okura obehu wi different types so me hunu bida woni hunu bida ne de me hu me twani na foto am eye mo wasa man fama wo jani e wo chen de wo hye o wo mo gina ho aye no mo no me tama wo mo be kan aye no sa wo manya me twani na foto e mo wasa onti me wan kan am fama wo breben na wo mo be to share so do wo mo sa hye wase no na ya najo ache ben fie be enani ena omo do omo nsa be hye wase ai mo ja tumi papa omo no da na da bi omo den san brewo san kan no ba ko kuta sika timi say wo da ma on yi sika no to ya no ko ye no me te so this can show say konkran na uni mo emrante na de omo nsa hye wase no e flow na me ntina wo bi onti wo mo owie no woni ebo omo so no hu se bi omo ye manifuo bi a wa hia omo da omo de ya katakata omo nimti o report ma police ai Inspector Adams no ha no report ma no e ma o che mrante no wan che obi a ene na ntina me kasa no ene madam se ba ko no wan che obi a na sa ya ko ho na so obi ebetimi aka obetimi afre kura aka say de me kan de no kura nti de ne si wo ne inspector fie kura no de ne si wo ne inspector ne ntemu a o de ne kwa ahemfie sakesi a say o report man na wanchi wo mo no wanchi wo mo ba ko na ahemfie no so abubu ko fa ka le bubu da ne anua ka ye be bubu no oba ba ko ma wo kun soja ni so akwa no konya matese ese akwa no kora wawu wono be man so kora so wu nti se fie ho da ho eno case nyina wo so no kwade no ko police station so wan take action nti se fie no hwan netim obi antim ma ahemfie di abubu na busua fie ne na wo abusua fie no obi antim ba cho de me na mete wo nti awonka mayen report ma police na police enhwe ema mrante e wo ho no ma ebi omo ye saade ni nyina no enko omo nyi omo mfiri onanka nya kwan kokotena wabusua fie eno nso because me hwe said there wo wabusua fie si ho na ayi gu ho
me na me nsuo wo mo ba fie wo mo ye momuntino wo mo nso me dae wo mo afiri mu bibi hia wo mo afiri mu bibi hia wo bi obeka no kura anti senka wo mo awuo no senka wo mo nye mu di anko betimi aso dae kura wo kwan bi so okay na se mu so obo betimi aye sign language ana no nti ase nko ba na ja mo ba te se me dem ni udi nkomo yi me na ba ko do mo ba physical do kasa no akwensia bia na wo se na wo mo adokoko akwensia bi wona na ehwe kokoko no so se na o chemienu ade fa akodi sika edi na aka ba ko na ne ba afia be ka chem se me nkoto no fa ne kokoko bi ho me nkoto na me nchema na ma ampa me koe no na sa pepepe nti me koto ne na me chema na ma no se no ahemfie na abubo no me na kro no ase apiti abosa kakraka bi wo de ntima ho ne apiti no o se me nkoton na me mfansi ahemfie no eno so na wo ba bia wadui tambe na besi ahemfie wie wo dia wo pɛ dia wo o se fama wan me fama husband go so no area ho no go si ahemfie awo da yeso mu ana se oba ne physical nti o kai na husband wa hu no watimi akɔ ne ho fa sure that and then so this me nya obi come e kan ho awo na no so free fa ne beto mu say e o ma ba ho se fa dan ma husband na e no mo ba da ben ahemfie ni so say de me kan asem so ton wi oni aba akɔ kiosk kasiesi ahemfie ayi na se ahemfie de e wo wura mu nyansi hene ne hema afoforo wona na mo e free mu dada nyina mu nsi bi se mo si akonwa oka wo mo ma ne etwe woman etwe ton so ntino din sese etwe to hwan so no phone wo mo mu no se ma jema konyo wo mo di twe na ton so the phone mo kwa paasefo enton so no wo ba ye na de ohwe ne yade kan se mo ma imu asefo no enka ye ho kwa akonwa no ho enton so ba eno ne akonwa ben a apatrapa esa patrapa ohine wo ho ohine ni ho ohima ni ho sesi na ohima na ono aka one wo onye prosin na aka bo mo ha me no sesi na wotumfo atu no nti fufuna aba nti otumfo fura bruchi aba na obe kwa akoda na se odi ahye obi nsa obe kwa akoda na se na aja wa fra ni nti se yesi ohima de a ubetimi akọ ne nchen na ne na kasa na wape baabi am watena akọ ne nchen na baabi tena kura wo so obehwa am yesi ahemfie no okay na makọ akọta na se ne ye nyamfa ma husband what so na be seminti se that I feel this so no first fie no na nka o mesi nti yesi ne hema udi mu akotene oh metimi akọ samba akọ na etunu se no ewi ase na me wotono obubu mi kioso nti no won susu de wakanya asasem akire mi nti wonu bia woko bia na se na ne wo manso mpo na me na no asie na me do se so ama ho ada ne toilet ne ewura awo mi jawa ne baabi ade me bewura no ene mi jawa baabi ade me bewura asem e be chechira so ame no di ma me mayemra yechi den clear mayemra yechi ne yehwe baabi abeda no why aha no wankukuru me na yankoto ni patenten kon ho baabi abeda ne te se wo se sofo nye den ne ma wo mesi sofo ha da ma me no ma miska eme sikanto aduani ni say mi fada na sofo na ade pressure ni kosi ne so wono na edisa se prosin wabusuafo wo unua mbaye a wo hwe omo wa ma no ne wo mo nyina wo ho wa fa pressure kosi wo mo so sofo na asabi wo da safo ano na wo kan kire me say obi ba efifie be kan kire say me ton wi anti Esther ntam de ne number ene ne gina sha say mo fere mu sansem asam be kan anti Esther ndi anti Esther ne ko kan kire sofo say wo ton wi da bi wi ne na ba asol dem ho ebe bo mission house ebe bo sofra ma na asem na me ton wi ti anti Esther ne asol ma enyina akọ ho edu se ekọ sofo nsem enko obi aye ready se ebe ko no fe edu se ekọ so wonko yakoba ya won be ka chen se na me ton wi so sra otimi na so aso adam se me na me ton wi ne tra ma oni koke no me so me nim ho hwe e ja so pesa me ko ali prison me so fie ni nti sofo anye enhwehwemu bi e hun se ya mpa se wo na ton wi na na se nyo na ton se nka me ko ja ache no na me de masan ko to aso mpen fo ni se asema esie ni
enti sofo so said na bantum panacho wo mo hwe ne enka won konko kancha beba nse na menya kwan kotena me fie ehone na me ko se kan wa se me kotie mu aye e na o me eche me to remand eto so me enu yeyi no ho o san kwa ayisem eno so me ko ho ene de ane ba yiboy ba yifo timi atome ane ho na ba obayi osofo ne na solomon na wo ye ba yifo wo mo buro me na wo ye ba yifo nyame wo hu bi da nyame me hu bi da wo hu ba yi da nyame 2 minutes e wo me mu na me ni ba ya na uhu ani so ade hunu kakra da be ne de me ni uhu no hwe na obi ato anananom timi be ka che Joseph abrosan ko mo obi nsi ana gold kura na me kan si akwa me cho ba bi to gold edana me damu wo gold nyina edana me damu kura ya to gold ya ma sumantimu bibia kredo da no senka metimi adam ho na to gold no me blada ba ko o ma obi mama me nto ese wo mo iya wo to a gold ku ko mi no to o ma ba ko pe wa mama wa ma gold no wa mama gold no mo ba ko mpo no on be bro no to on be bro no ha mo na bo no if you want some for no to on be bro no me de minimum ho hwe me to me fie flat mu na me ko hwe ne yade obi ono akotu gold no o afa ho aton ufie flat num so mo be bro na nim so mo na be bro efie no wasi no usi fie no we sa wan kasa na ye din adwuma na me workers brigade okay come and come up so workers brigade officer na mo ye den sana me dem mom den na insana na me bo na ye de ubo nsem embo me bo nsra eno ne ye den to say home prison day say na 96 fa wo handkerchief no to table no so ma me na ye said ya na o ye no ma me nhwe wo si ye ma prison data na ye den prison day no ya bo nsra to say soldier for nkoma penso anti na mo match thank you okay menka match match na o cancer ba confuse me no nti una o match ba try me match nkroma abreso nkroma ekoye no ena edi ekwa afuomu ifro na afen ba ya metro wo PWD canteen nti mu ana Lawrence ba ya na oso wa 25 years in pension ena jawde me ko pension nti ko pension de wanye adwuma bi abiem o ware na me store o san bi store chapter state ena no nso agu kofa ayi akwa bi aya wona na yetimi ho no mo wiam wo mo makoma to mo wiam ya ma so no kora agu nti kwa makonda prison ba o dan fi sen 1 year o ko da prison 1 year dentia so wo mo wiam na de nti makoka wo mo se magu wo mo ni mase ena no nso ye che otum koto nti no Satam na angona fo ya angona nti no angona fo na edi asem wo si so o ware da me ware o wo yi awo ama actually ura da so ti ase we free mu nti wo se fa na opesa otena pastor me fie ho ha ufie ho a nti ma ye ni police nkasa na police fo nhwe ban bo a ombetimi dia abo na ye mfa sofo asem nto honom se sofo de ne de ye ne sofo be kasa ye asori no asori de pese wo kwa asori enti untimi nkasa ye yi wadi asori de se ye nyi adi me ko cathedral adum se ma bre ma me wo mutum nti free akoma se ko jama se he ni na ma bre pa wa asori mu enti wo ya se wo mo mpa me no obi an ho timi ka bibia me ka che sofo bia on ka hwe enti no nka ai bishop Adam na nka betimi aka ele nso no sa sofo akwasusu ya wa bishop awabai wonso ye na adwen so wonka ono ope bishop matinti awo ye ne asofo ni behia ese dan na sem de ma yenyi free asofo ni so na ye consult Ghana Police Service ne yenkofie won konkohwe se ya mpase eye ufie edan wo ho no ma uni problem bia ne yenhwe ban bo a police fo betimi dia mawo se de be amrante ne nsan mewura ho meke kan ne ade ne nya asomdwe tena ufie why nti ma yenhwe no pa so sofo de nsu hia pa fi se me adwen na amase se ne me hia se me ka se sofo ha da ma ka sofo
phone panino ko be handa am wo hu chire wa je se wonya ba bi dan so ye kwhwe na police for ma obambo na okotena ofie a sofo no nya na life ma no David sofo na ni kwasem dan life ma no sofo do timi aso pam mesai aso ofie wo de ma wotena ho enye yi aso ofie wo de wotena ho enye yi no kure na so asenka wo solve problem no ma me wuti fie na bi obibi pamwa so wo mo de ansa be woro ma se moja tum na ade nyina nti awo unim sofo an solve problem na ma o se wa ba ha ye pese ye solve problem ne ma o te se de elder de oka na ye ya kasa afise mi etu aka na ma o elder on san ko ne nchen se me beji misika meboa enti se sofo an solve a de ye be ya ma o ne se be mo wanya ba bi ada wunya baabi tena wia ne ne asofo na kwa akohia asori na sese osu ntimi nkwa asori no ne asofo sa case no no wanya kwan akosom wunyame eno nso ewo me pa cho do ka no ewo na me pesa asofo no hu ni left and right so no yare baba so ne gomoria sa hwan no me na me man na duro mu wa do na me man e ma ho to and what twa so o say I do me kan o kan che asofo yin Some ma no wo yare na manager. Awo unim me ba ma men kan se mi nkyere o. Ye wo doctors a omo wonim de. Omo akosku kuta license a. Omo de ye adwuma e ma nkofo nuro. Ye fra bibi confidentiality. Sa odi nipa ne kokua mu nsem ebesie. Nti awo se wo ye aduro na watimi ama obi aduro ahwe ne yare ama ne ho oto na ye fantena fidie so nkama me ye nka ne sa da bi ye obia wo ne secret mama so for penny no ka kire no wan ka na fidie so nti ene de mesre wa onye bibi mfa wa na masene kura me na mitoja eto bibia na nka won na won fa no kura nso aye bo ne kura nka won fa nche me awon kwafo ofre say ye misa so waton fie da na me ka say ne o kan yo mante o kan say waton fie no amafo omuti o mante o amafo ni mu o awo etu ya show say wi no nyona na woton 6.3 ane mame wi no nya wo na woton timi nton wi sa mame abusua say wunim toilet na yin kwam so 5 bus chance mo dia kura nka e wo wu fie ho samita ton so bi ante ho ti wi fo na ebekọ toilet gu fie ho e na asesa bag sen enum insha for adawroma e na in chance me ba chance mu nyina o mu ko toilet gum enti awo dia be ye ne se ye nhwe ma efie no me ba o ye nhwe ma efie no nampan efie kura de dampan ya ebubugu what you say eti me ba cho o se apatrapa sa wo apatrapa ne mpatamu na wuni maami case bia mi bia phone lines na tumu awo bia tum mi bia tumu wodi krofie obi a meka sa wo ton wi obi a meka e fra me kru efrie se de wo yibroni na firi odi afiriye na hye ho krom ho no mo des krom ho afiri akru efiriye nti awo mi bia phone lines ne tumu obi a meka sa na ton wi no ye nya akone ne ma na ton bie ye nya akoda so te area ho wo wu aka ne ma nti ne ma ne ton wi no pa chan ya wo ba ko efre no ai wo la fre die tum 0322009665 0322009621 case se wini mu bia na wo apatrapa ene ne mpatamu ampa cha ofre na yente wadwenkyere ewo ho awodi a ode baaye ene se onya baabi na oda so oda ho yetu no but ye de pese ye boa na ye ne Ghana police eka bom na maami sa akotena ne fie awoso wate ase se obetena ne fie nti ye behwe ne aye ho adwuma no na producer ne papa sofo edi nkomo ma memfa few calls na ye nkonkotie sofo anu di sema good morning hello ani die kwan so mesra mo a wo fra na wallowa volume no eti ohun wo phone mu se de be ya ye betimi akone ntem good morning. Hello, good morning. Yeah, good morning, man from Puma. Beme nampa choma yentie o. Afa watching me da be mo juma pa fat. I'm from Puma, me da be bo abaso. Nyame se nka na kure bi se obaye adwuma yi pa. Abi blessed de bia no a me watching me ntie o. Se dia nyame se nka na kure nyame shira papa especially nano Monday pa bruni ya obaye pa na furo be kai ni wo wie ya wo yare wo basa na ko hospital no
Oh, I said, I'm the kind of mammy. And me so, I don't want you to come outside in my wife. But the mamma of Amen. Joe, of our watch here, that's a papa. Good morning. Hello. Hello, good morning. Morning. Me do fun bacho ma yentio. Me pacho, I'm not from Pedamic and there. 6.3. You know what? Was a member of a wiki. Mammy Bo, I'm a wiki, pa, you know button. It's here. Hello. Be man bacho yetio. Let's see, you know button. Because I'm about to phone there. I'm not a American, you know, good maton. Why na beti me aton wi? Mama, no. Good morning. Hello. Me do fun papa bi ma yentio. Wait a minute, I free patapa, I from my major. Mamma no, why not papa, na move funny through no. Oh, now Jenny said that there is a. Wote apatrapa? No, na over time. Now Jenny. Mama, what did you be kan so wote apatrapa? Wote de okan no. Kasa gu ade ni wote. Wo na wo champion atom masasa ma wo ya kioso so ntiminya papa. Ene oya ade pa menya papa ntina wo ma champion bubu mi kioso aton ho ama wo no. Ene menya papa meba so. Ade nipa na okasa unim no. Say na David okansa wonya papa no unim no. Menim no o ade say wo hema na ton obubu mi kioso no oton ma nipa mi ensa nim so no. Hello, good morning. Hello. Beme na mpacho ma yentio. Me no mo kasa kakra o. Mo nche me ne kakra ma me wa. Akete mo pawo mi tie. Mama no onya fo mo so pawo. Ete mo foro no mo no ko bi mama na mama ko why. Bema mpacho chun free dede no kakra na yente wasem na wo ka no why? Me pacho o ze. Me se chun free dede no ho na yente wasem na wo ka no yetie o. Anya bufo bia o. O se wani kakra. Ese udi na sem sa se nyama. Mate me paso mate me ho kakra. Enti mo na mo so oba wani na ekoyese a ne ka sabia no obi o abaka se do kanye. Ya wa be efiri nkola blem sa do denyi. Na mo koye ni se a na mo ko sel. Meda say hello, good morning. Hello. Oba pa mamintio. Me pacho me fra patrapa. Mama no na adwene nsa danye. Wadi mu nipa bebre akukọ ahemfie ni police station. Apatrapa police station ni Tanosu police station de obi anim no. Ti mesram na adwene nye. Bye. All right, mama nipa mienu ana afrefri apatrapa o. Wote de omu nyina kan. Ana mention say wo mo ye de ho ama wo mo no. Me nana no masie ena me wo hema na chem says. Aha na wo nana no da. Ena mado. Nam de container si wo no bubuo no wacha ama wo. Nti wo ma wacha ama wo mo no. Madwenya. Matinti awo yebedi akire. Yebedi akire na yakwa patrapa why nti yewi a sofo ne no kra minyammo sofo nkomo a woni producer edi ye no nana mpacho wanya no ahoma ne so se wonya sofo ahoma no so afa ne to so na ye ne nkasa ne ehu kwan a yebesi afa so na ya solve sa case we yebekọ am wanya baabi ada na no se wonya baabi da adwuma be na wo ya de bedidi se wonya baabi da wi a adwuma ben na wo ya odi bedidi person me chips ni donut ni awo baabi a wadu nyini no eja ho adwuma beboa wo okay ebeboa wo woni pastries ye tinga ba chips ni donut why be pain why be pain sesi ya na ufiri aso da ho no da hen se me wo fon ase kasa gu we ni mo mame me wo fon ase na dan no enso nipa ngotwe le gu mu na nem enso gu fa nti fon ase na ye hwan fie fon ase ye madam fu bi fie
na me ka ma sam kire no se memra me ntia wo nim mo amofre na adwen ye de wo se na adwen ye bottom line ni nyina ne se ma me benya ba bi di ni tirato na wanya bibia kona no awo se no ano no na efo ase ho no konya dan wo ho a emoa wo efo ase me kra firi ho o kra firi ho tu pasa otena apatrapa ho a ba bia menya bia apatrapa dan ye nsi ye bebubu ni asi wo hema ne si emubu mate ma yentie asem kakra bi a papa sofo kaaye na ye wia ye be hu ba bi edo be fa why mate hello no super papa mitio na mo bantu ma 2018 asem ye ko ya ko du bishop ani menya ne boni bia hello no super mitio era menya ne boni bia ti mi nim no peso ye oda ai aso akapoda kasi 96.3 ufie enema waye wo hono enye ana watu abeda so da ana me kokan ne me time bebrebe yo nti isi mi nim no peso ye dina ni fie o timu no watu afirifie ho o se mse ni fie no o timu no watu afirifie abetana abeda so da hono ne be ni fie ana me kokan so won pene because obia oni Lawson FM 96.3 so issue what time ni nyina no me fi bantu ma be ko yaachi odi machi me ko wisa oba ho minim ni na oba be enu ba kontokwa oni ba kontokwa say me na me tu ni fi ndi me man 2400 na me sina also ona wa ne dey me na ma me tu na fi ni fi o si ha dan ma no nti usha ne kase mo me fu se onye wana utimi ha dan bi man wada romanya me yi my bed dey say ni bed dey wada romanya fi mo abetu de mo na e o keke di me ntumi me egu mi so mo ko sku bebre mate Midas, Yamishra. Ana me koka. Because obia oni fi no ba beta so da na zi na yanko. So issue. What time you ni nyina no. Me fi bantu ma be ko yaachi odi machi me ko wisa oba. Awo case wo dia call radio station bi da. me do call at the same because nko for church mama we le pa na o kan say ni soft panyin ni ho ti soft panyin ba na o ja asam no o kan de me kan de soft panyin ko idi ka pa me chew ansa na o kan chen se pa ne chew no anya de o ye wa ti ho ne pa ho chew soft panyin di ka pa me chew okay soft poku ntese ma me say wo di akọ na o yire pa kan wie na say soft panyin amoma pa chew a wa so nka eye na me kwa sorry anu asa na so say mum microphone mom pam no kwa for mom pam no and am say no mama me remove letter myself or cathedral but some be say nka me robe na just of the removal anti so for na ya announcement say ye pam mfra sorry ho so for na ya anti wo do pa sa anti esta no nka mo bi etum na nka me busa ka me busa na asem mate so for atimi ayesa announcement ne dia e wo se ye hwe na ye tena so na ye solve because ye se sebe ensamanfo kra pedodo na asafo aye twe akra e de manya nkropon mi nyini se so for be yes announcement ne se ye mpam mfiri so dem no mi nyini nti awo maye ne asofo ni nhia ye mpe ba bi e ma wo na ne ye mpe sika kakra so ma wo na fatwitwa wo ho se na beso dwadie sika se na beso dwadie kebi abodwa kakra bi kra nti awo nka se na beso ya 20 kra 2000
nti abusua ye hwe na ya pe baabi ama wo edi ne ti ato na ya pe sika kakra nso edi ama no na odi atwitwa atwa no ho mo send me message sa opesa oboa eno no production line the TV ne so obetimi asend kakra na ye de abɔ ne dwetire because ya kokɔhwe no wetimi tena abusua fie ho krampa eye den a ese onya adwuma bi ye ya wodi bedidi na wo ma na ewa brochire no ena ese yetimi hwehwe wo mo so no mutimi ma na obosome awo ana no mo ntam asɛe me no mo ntam anya hwe na sese na we saa wi semu ya enkuranye nyina obi a tene baabi na se wi sem ni nti no mo de ato so se wo na ato wi no ti ama mo nyina abu afu ana dabi me sese na wi sem na wo mo koya brochira obi a mfo obi e ho saa na akọ anti nkenye wi sem na nka wo akora no utimi ekoba awa utimi didi ye wa ade nyina saa sofu ni ne do ton wi ni ye ma kono na kofa trouble ni na aba mate panti awo ma yenhwe ne ma wunya baabi mfa otiri ntone ne asofo ne nkasa why because o te akrampo atare hyewe ya asafo na tare baabi a wasom a wumfie aduru no wo se otimi tena asafo ne mu na sebe nyankopon to nsa efre wo a asafo na ye wayie kama asiew ama akwakoda Abraham kokum nti ebehwe ne saa why ate sama mi himba ako abusia number ni 02 meba 0247 848052 mobile money nti wa pesa wo boa eno na ye establish no pe baabi ma ne tena na otimi eye adwuma ma ono ankasa didie ya wonko sresre bie mu no mesre wa betimi di bia fa ha na ya boa me ankasa nso meye me famu de amaye maame bato nso de beka ho a na emu atimi ayedu 0247 848052 848052 edini Charlotte Frimpoma Crunchy yenhwe na yemwa eno mami himba ako o tweduamponya me mawahini nomra o krasma wabado bubu obonitu udimbi pata kuchiruwa piwo yewodo Eunice ofosu ewo Facebook no so yemmo no na ebi kura na omo da me hu ne say yedam o se du ba bi a enyini ne niam bi efre bibi dementia ne na sefo du ba bi a ya na eha ye maame nom empanimfo pa wanhwe ye no okasa obekasa wabodam but enye dam obi a se niam akoyie ma no I don't think say obepie anante saa Abigail baba asmo se MFK hu hwe mode amo abusia mama yemwa eno ne maninya kakra ento ne ho wate maame ama opokudu fie Matias pa nye easy 0247 848052 abusia kakra bi Methodist for Abigail Babas mo se ne church member Methodist for minim de ebetimi aye edu ba bi aya na maame nyini ne ba wo mo hadwen mitimu se no se wabaye cost trouble papa but mama yenhwe na yemwa ye maame yesese sabio abofra odwunsogu na so a yentwa ntwene nti ene asofo ni behia na yehu kwan pa ebetimi afa so ede aboa eno 0247 ai simpa cho me kan sa fa phone ne mame ewo hen 0247 edini ya Charlotte Frimpoma Crunchy eno him ne de na obeto ato a so oye a chorister nti sama mbako mami mon prepare DNA for ne mami him ni bi eno be ayi ne mami akasa mo ne mami minim say every sabrin kwapem time aye be sorry no na nyankopon ahye ne ho ani monyam eno benya bibi e de abɔ ne ho dwetire 0247 848052 we the Methodist asafo edamabamo Susanna Wesley sheye kwamu
Maya from Kwaya you Adumunsa Ofisulto Ma Quantu Funubi Ezibana Ofisulto Maya de Yankra Oh Maya Kinkana Yehu me shot dear Cecilia Anobia was sending ye nana ye mame 31 Ghana cedis, Thomas Amiao 40 Ghana cedis, Abdul Mumin Mudasir and so the 51 cedis aba, Samuel Mensa Odro 10 Ghana cedis, Yamin Shiramo Beatrice Ajay at 20 cedis. I didn't know what to mean and Susanna Poma 20. That we also want to mean, didn't know what to mean. Ada dragon, didn't know what to mean. 21 Ghana cedis. Maybe so and so I don't know. That's a sodo by Mesa me free no Michael I didn't know me and anybody there Ghana cedis and I Latifa Ponko didn't know me and buy and Isaac Owusu at the 51 Ghana cedis, Godfred Crying 30 cedis, Michael Owusu 500 Ghana cedis, Amanda Dapa 11 Ghana cedis, Gifty Owusu Buedi 51 cedis, Francis Atipo and so the 50 Ghana, Christiana Samoa 50 Ghana, Peter Asari 50 Ghana, Joseph Techi 20 Ghana, Sarah Nyamecho Eddie 20 Sedisaba, Barbara Fidelis Bina Eddie 50 Ghana, Simon Anyari 50 Ghana, Clement Osei Safo and so Eddie 50 Ghana, and Kwame Boateng 102 cedis, Mubarak Dakura Eddie 50 Ghana, Margaret Nyako 20 Ghana, Sewa Bonsu 10 cedis, Habiba Idrisu 20 Ghana, Isaac Mensah 10 cedis, Jima Beidu Ede 100 cedis, Rebecca Tewia 100 cedis, Frederick Owusu 50 Ghana, Philomena Aswa 50 Ghana, Evelyn Kweku 10 cedis, Abigail Mensah 21, and we okay. Mebacho edina ma tifacha me pa apps and mobile solution. There's a merchant and answer brichri 548 cedis. Elizabeth Bema 50 Ghana. Janet Musa 20 cedis. And so merchant. Yeah. Ankuma Imano Owusu 100 cedis, Patience Owusu Ansa 30 cedis, Sophia Opon Mensa 50 Ghana, Esther was say 20 Ghana, Francis Samoa 10 cedis, 20 cedis, Thomas Obien Free Ye. Mom open number 0247 84 8052 0247 84 8052 edini Charlotte Frempoma Crunch into free na yentimi amfa phone ni kura me a me de adwuma ni die mu a ya nom ya kan ye ho na na champonfo o ma frɛ be 1000 quest Thomas Obia Free 20 Ghana, Evans Ekun Tete 20 cedis, Munira Ibrahim 10 cedis, Radolf Kwame Frempong 50 Ghana, Kwam Boateng 102, and Kwame Edward Ofori 50 Ghana, George Blay Ochri 50 Ghana, Rebecca Asigiri 50 Ghana. Ebusaye mami asemi eyawe hosem. Sisi an ye mami epe baby atu because baby owo no onya asubdwe ewo ho no. Eni nti no why na dwe se onkotena ho bio. Enti no kakla obi ne bia no yemfa support ye mami na yenya dan bi emma no na onfa ne ti entu. Ebusaye ha ena medi mu ebesi na meka usa ha ebusaye emergency Ghana TV eso. Se no so be subscribe na wa like na auto commenting so aba comment section na ase. Catch mami esi anything. Any meeting. Yebesa nso edi nhyiemu e wa ha bio. Ebusia.